روجا وبخير هون بخير هاتن كردش لسنس بودكاسته از گله ماموستیا ویا کرمانجی پشتی دمک درش امدیسه هاتن جمهف ایرو سه سباتا 2025 او جروجانجی دوشمه اف دوشمه پیشی یا محاسباته ایشالا بوهن جته امی هفته که خوش و مه که خوش در باس بکن او از باورم جارا پیشی کو از به هورگلی و به کیف خوشی پودکسته که ریکورد دکم تومار دکم قید دکم و از دکارم به دلکی صافی ببیجم افجارا پیشیه من جبو پودکسته که افقاس آماده کاری کرن افقاس حاضری کرن بلکی لگوری گلک پودکستران لگوری گلک کسان اف نت تشته لجبو من جبو کانالا من اف گاوه که گلکی مهمه گلکی گرینگه از ببیجم مجارا ما چیه مجارا ما ایرو کنین هون دزانن کن چیه کن سمایل دما کو هون دکنن دما کو هون کیف خوش تبن و دکنن انجی دما کو هون بلا سبب بی سبب دکنن از بحسابي بكم اوكي پیشی دویز بیویجم اف مجار جکو هات اف مجار جکو درکت من چما بریارا تومار کرنا و پودکسته دا دسپیکا و ساله ده من بریار دا از پرتوکا بناوه How to win friends and influence people بخوینم اف پرتوکا که دیل کارنگیه نظام ناوی چاواته خوندن دیل کارنگی باورم بلکی جی از شاش بلیف دکم نزانم من اف پرتوک دخوند شبارکو من دخواست ای سال و سالانو ببم کسی که کبارتر ببم کسی که نزانم کبار نازک لهمبری مروان نازک کبار از دخوازم تکیلین خوده کبارتر ببم از نخوازم تشتین خراب جبو مروان بیجم از نخوازم وان رخنه بکم تو جاجتم از نخوازم وان رخنه بکم من بریار دا وی پرتوکه بخوینم من دست بیکر پرتوکه گله کی خوشه ناوی وی نورماله لی جبر پرتوکن گلکی پوپولر جبر پرتوکن بست سلر از دزانم گلک کس نخوازن وان پرتوکان ببینن نخوازن بخوینن نخوازن ببینن جبرکو جبوان اف پرتوک بی واتنه بی معننه بکیری تشتکی ناین از حزدكم تشتين وسا بخوينو والحاصل من درست بفي برتوكيكر وبشك وي لسر كنيني بو من خوانت وبشتيكو من خوانت قالك تشت هاتن بيرامن دجيانا خوده بدردورا خوره بخوندكارن خوره بهوالن خوره همو تكيلين من هاتن برچاوين من ما فهمكر او من برياده از لسر في بشه نه لسر في پرتوكي لسر في بشا گلکی پچوک پودکسته که ریکورد بکم پودکسته که آماده بکم او جبو کسین کو دخوازن في بشه بخوینن روپل 63 A simple way to make a good first impression أري او بريكو از بحثا بودكاست خو بكم بحثا تشتين كو از دخوازن بكم برسكة من هيا
از دخوازم تشتێکی جیوە بپرسم. هون درۆژێکێدا چەند جاران دکەنن؟ هون چەند جاران ji malbata xwe re, ji hevalên xwe re, ji zarokên xwe re, ji hevkarên xwe re dikenin? Hûn çend caran bi rûyekî ken silavê didin cîranên xwe, dergevanê xwe, dikandarê nêzî mala xwe? Ka bifikirin. An jî hûn çend caran ji heynikê ji xwe re dikenin? He? We bersiva vê pirsê dît? Hûn çend caran dikenin di rojekê de? Bi rastî jî hêza kenînê, hêza rûyekî biken ji hemû cilûbergên biha, ji hemû ristik û bazin û guharên zêr zêdetir e. Heke tu bikenî, heke tu bi rûyekî ken bi mirovan re bikenî, heke tu bi rûyekî ken silavê bide kesekî, tesîra vêkenê, bandora vêkenê ji her tiştê din zêdetir e. Ji telefona te ya biha zêdetir e. Ji çenteyê te yê giranbiha zêdetir e. We fêm kir? Heke tu bikenî, heke tu ji kesekî re bikenî, ev tê wê wateyê ku tu bi dîtina wan kêfxweşî. Dema ku te kesek dît, heke tu nekenî, heke tu rûyê xwe tirş bikî, ev tê wê wateyê ku tu ji dîtina wan ne kêfxweşî, tu bi dîtina wan ne dilşayî, ne bextewarî, tu naxwazî wan bibînî. Rast e? So, ken dibêje baş bû min tu dîtî, ken dibêje ez ji te hez dikim, ken dibêje baş e ku tu hevalê min î, tu hevala min î, ken dibêje xwedê kir ku em cîranê hevin. Rast e? Me behsa min behsa pirtûkê ji we re kir, bi kurtasiyê pirtûk behsa çi dike û ez dixwazim ji bo meseleya kenê bîranînek xwe ji we re bibêjim. Dema ku ez niha lê difikirim, ez hê çêtir fêm dikim, ez hê baştir fêm dikim. Bîranîna min ev e. Du xwendekarên min hene, ev xwendekarên min zarok in, xwişk û biran e, navê wan Agir û Berf in. Ev xwendekarên min zarokên gelekî baş in, bi terbiye ne, jîrin, jêhatî ne, bîra tiştan dibin, li min guhdarî dikin û ew jiyana xwe, ji malbata xwe, ji xwişk û birayên xwe pir hez dikin. Yani bi Kurt û Kurmancî zarokên gelekî hêjan e. Rojekê ez bi dayîka wan re dipeyivîm. Caran em dipeyivin. Ew dibêje zarok çawan e, ez dibêjim baş in, ev kêmasî heye, ev baş e, hûn dikarin vê bikin, an jî van bikin. Ez pêşniyazan didim wê, ez şîretan li wê dikim ji bo zarokan, ji bo Kurmancî. û ez piranî pesnê zarokên wê didim. Ji ber ku bi rastî jî gelekî jîrin jêhatî ne. Îro jî bi wan re dersa min heye êvarî. Min ji dayîka wan re got, min got zarokên te gelekî hêjan e. İnşallah ez hêvî dikim heke rojekê zarokên min çêbûn, tu yê şîretan li min bikî, tu yê aqil bidî min, tu yê pêşniyazan bidî min, tu yê bibêjî gulê wisa bike, wisa neke, halo bike, halo neke, zarok wilo ne, zarok halo ne. û wê jî ji min re got, tu jineke rûkenî, bi kêfî, ez emînim zarokên te jî weke te
روكن و كيف خوش بن زاروكن تجي اي وكتا كيف خوش و روكن بن پیشی دماکو جارا پیشی اف من رگوت از جبو و فکراوی کیف خوش بوبوم لیا راستی من باش فهم نکربو یعنی چه علاقه یا روکنیا من و مزن کرنا زاروکن باش هیا من اف باش فهم نکربو لپشتی کو من اف پرتوک اف باش خوند من دایکا زاروکان هین چتر هین باشتر فهم کر چما جبرکو پروفسور کی لزاننگه هم میشگنه جیمز نظامچک از باش نظانم دبیجه مروون کو دکنن دهین کرن فروشتن و دمزن کرنا زاروکان ده سرکفتی ترن مروون کو دکنن دهین کرن دفروشتن و دمزن کرنا زاروکان ده سرکفتی ترن و پشتی که من اف هفوک خواند آگر و برف هاتن بیرامن دایکا وان هات بیرامن من گوت واو دایکا وان بحثا ویدکر و از پاشه هین بوم من پاشه فرق کر من پاشه باشتر فهم کر یعنی جبوه از دیسا دبیجم اف پروفسور یعنی خباتاوی دبیجه مروفین کو روکنن مروفین کو دکنن او مروف دکارن باشتر هین بکن او مروف دکارن زیده تر بفروشن و او مروف دکارن زاروکن کیف خوشتر مزن بکن زاروکن کیف خوشتر بختوارتر روکنتر باشتر جهاتیتر مزن بکن دبیجه دمسئله هین کرنه ده دهین کرنه ده جسارتن جزا کرنه بکرتره هکون درسان دادن هکون دخوازن تشتکی هینی زاروکی خواه زاروکا خو بکن شونا کو هون وان جزا بکن شونا کو هون بزمانه کی هشک ببیجن نا تو وی نکه تو وی بکه شونا وی جسارت بدن وان جوان را دیریان وکن ریان وکن اوکی وفهم کرد اف هر دو تشت جبو من گلکی گرینگن یک پیوین دایکا زاروکن ناوی گلشنه یادن جی خباتا وی پروفسوره لزاننگه ها میشگنه اف جبو من گلکی گرینگن از هیویدک من هر دو تشت جبو وجی دجیانا وده دیری نول بروه وکن اوکی او پرتوک دبیجه هکه تو دخوازی هفدیتنن بتره جواتن بتره اخافتنن بتره خوش مروان هره دوی جواتن بوان را خوشاته هره تفهم كده يعني حكيتو جهفديتنا وان كيف نستيني او جهفديتنا بترى كيف نستينن يعني دل مقابلي دل حكيتوش يكي حزناكي او جيش تحزناكي حكيتوش كسكي حزبكي او جيش تحزبكن اوكي و دبرتو كده ميناكك هبو دبيجي روجكي زلامکی میرکی بریار دایه کو ایدی زیادتر بکنه اف زلام دی اغلبه دی جیانا خود زیده ناکنه روی وی بپرانی ترشه او ناکنه نکیف خوشه لهمبری جنا خواه لهمبری هفکارن خواه لهمبری هر کسی وسایه کاراکترا وی اوه و فهم کرد جارنان هن مروف جي روترشن لي في ميري في زلامي بريار دايك و في بوغوهارينه و دبيجي اف مير دبيجي صبحا بيشي روجا بيشي من برويكي كن جنا خوره قوت روج باش جنا من و قوت جنا من اقليكي كيف خوش بو و قوت
پاشێ من دەماکۆ ئەس ژمالێ دەرکەتم من جیرانێکی مەرە گوت ئەس کەنیە من گوت مەرحەبا تو چاوایی و ئەوژی کەنیایە بڤی ئاوایی مێرک یعنی ڤی زلامی ڤی مێرکی تەکیلیان خۆیان بژنا خۆرە تەکیلیا خۆیا بژنا خۆرە تەکیلیا خۆیا بجیرانێن خۆرە تەکیلیا خۆیا بۆ هەفکارێن خۆرە هەموو گوهەران دیە تەنێ بکەنێ بڕوویەکی کەن و فێم کرد و بەلکی ji ber vê ye dema ku em zarokên piçûk dibînin em kûçikan dibînin û em dibînin ku ew her tim dikenin kêfametê û ez bawerim ez dibêjim ez nebawerim ez dibêjim heke hûn bikenin mirovên li derdora we jî wê bikenin ew ê jî beşdarî vê kena we bibin ez zemînim carnan we dîtiye ku di komekê de komeke hevalan bifikirin yek kes dikene û yekî din dikene û paşa bi hev re dikenin û ev kom ji bo ne saet lê ji bo deqeyan ha bi hev re dikenin û bêsedem bêsebeb carnan wek dibêjim butterfly effect bawer ne butterfly effect e dema ku hin kevir hene ew tu van keviran datînî pey hev û tu kevirekî dehf didî û hemû kevir dikevin ken jî bawerim wisa ye tu ji yekî re dikenî ew ji te re dikenî û ji yekî din de dikenî ew yekî din re dikenî yekî din re dikenî û tu dibînî derdora te hemû mirovên rûkenin erê ken gelekî ken tesîra kenê zêdeye lê ez bawerim gelek kes gelek mirov pey nizanin heya wan ji vê tesîrê tune ye mesela ez ji bo xwe difikirim ji bo vîdeoyên xwe yên Instagramê ji bo vîdeoyên xwe yên TikTokê ji bo vîdeoyên xwe yên YouTubeê ez difikirim heke ez ne rûken bûma heke min bi rûyekî tirş ew vîdeo çêkirana ez nebawerim ev qas xwendekar ev qas mirov ev qas kes wê bihatane şopa min ez nebawerim yani ez bawer nakim ku ew ê bihatane şopa min tesîra rûyê min tesîra henekên min tesîra kenê min dema goz dibêjim hello welcome to Kurdish Lessons heke min got bana hello welcome to Kurdish Lessons hûn nedihatin dersên min hûn nedihatin kanala min û we li vê podcastê guhdarî nedikir carnan em nabînin em vîdeoyan nabînin lê deng bi xwe jî ji me re dibêje ev kes dikene ev kes kêfxweş e em biceribînin mesela heke ez bibêjim hello welcome to Kurdish Lessons we çi hîs kir lê heke ez bibêjim hello welcome to Kurdish Lessons hûn dibînin dengê min diguhere dema ku ez dikenim an jî nakenim rengê dengê min û tonê min tona dengê min hemû diguherin û dema ku ez bi xwendekarên xwe re dersan çê dikim ez her tim bi rûyekî ken ji wan re dibêjim silav tu çawayî roja te çawa bû tu bi xêr hatî her tim û ez dibêjim gelek xwendekar bi min re dersan dikin tên dersên min ji ber ku ez keseke rûkenim ez rûgeşim ez rûyê xwe tirş nakim ez meadê xwe tirş nakim ez bi dîtina wan kêfxweşim ez rûyê min dengê min kenê min ji wan re dibêje tu bi xêr hatî ez bi dîtina te kêfxweşim we fêm kir ew vê hîs dikin ev gelekî giring e
و هون دزانن بلكي هون دزانن 3 هفته بري من درسين روسي كر تمام. از روسي دزانم شكر جخديره لي جبركو از نابيفم از ناخوينم از هدي جبير دكم ومن قوت دوست تشتكي بكم اف حالو ناچه اف حالو نامشه دوست تشتكي بكم از ناخوازم في زماني جبير بكم من ماموستيك ديت و ما درسك تشكر و دماكو جبو درسا دوديان از چوم زومه من ديتكو لينك بمن رتونية من جماعة مستر نويسي من قوت تلينك نشان ديه و تخبرنا دا من قالو تقز درسا ما هيا و از عاجز بوبم يا براستي شبركو لينك نشان دبو خبرنا ندابو من و درنگ هاتبو درسي يعني از 10 دقيقة لهذيا ويمام از عاجز بوبم از برويكي ترش از كتم درسي مگو بريفيت و قولي بريفيت و قالك تشتن خوش قوتن روية و قالكي شيرين بو او دكانية او بديت نعمل كيف خوش بو و دماكو من ديت او دكانية ازجي كانيام دماكو از كانيام من تشتن بري جبير كرن و درس ما قالكي خوش در باس بو هكا مع مستيا من برويكي ترش بهاتا بقوتا بريويت و از باورم پشتی و درسه از ندچوم درسان مخابن شباركو جبو من قالكي قرينجا از لجيهكي راحت هيس بكم باش هيس بكم وفهمكر از ناخوازم بمن رهيسك تشببه واز بيجم باور ما فيجم اف كاس جمن حزناكي انجي اف كاس بديت نعمل كيف خوش از الورچه دكم برا واجي دوز بيجم چه خوش در باس بو باش از هاتم و درسه ماموسته چه شیرینه از دی سبم فلان بيوان وفهم كر و ميناك كدنجي هيا دمانكو از دچم درسن فرنسي قالك جاران ماموسته مدكي كوم مدخي اودين جودا از تو بوان كسان را خبر ددي بلكي جن بلكي مير بلكي دو كس از نزانم جارنان جن هنا هوا جكومي جارنان مير هنا هون تند بيفن و دمانكو از دكذم وان اوديان روم يعني اوده هكا بارتنر عمن يعني هوال عمن رو كان بي از جي دكنم لي هكا او هوال نكني از جي ناكنم وهكا از نكنم او جوات او صحبت عما او اخافتن عما قالكي نخوش تر باست بي يعني از راحت هيس ناكم از دبيجم كنجي خلاص تبي از دخازم زو هرم لي هكا كسي لهمبري من رو كان بي رو كان بي بكني و روی خود ترش نکه از گلی کی باش استکم و افدکه کو از زیده تر بپیوم زیده تر خبر بدم زیده تر بپرسم یعنی هکه پارتنر من نکنه مروس خود ترش بکه روی خود ترش بکه معده خود ترش بکه از جی وصدکم از جی وکه واندکم او آخافتن قد خوش تر باس ناوه اره يعني بكرت وكرتاسي اف سال 2025 اف سالكو از زيدتر بكنم از دخوازم زيدتر بكنم جبركو از دزانم دماكو از بكنم مروفين لهمبري منجي وبكنن مروفين لدردورا منجي وبكنن وفهمكر از هيفيدكم پشتی و پودکسته هونه لهمبری حوالین خواه جنومیر خواه دیو باوی خواه زاروکین خواه خوندکارین خواه هونه زیده تر بکنن
هنا زيادتر بكنن و زيادتر بكنن. اوكي حتى بودكاست كدن اللي خويا باش بنرن اما دما كنز ذهب ببينن از هيفيدكم ان شاء الله بقضاء وببلا حتى بودكاست كدن بمين دناف خير وخشيه ده امانتي قنجيه وبخاطر